District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong ingkoy rapli sosyasong dupen perang kya mai kipadupon. Difu Karbi Club along all Karbi Anglong Sorkari Gangwara annual meet kipadupon. Difu 5th miles KPLT PRO Singhason Hansepen Lam Clark Kipi. Kardom adaba birta long panili bilban krupi non birtang ton pen arjekta. Difu District Press Club of Karbi Anglong Asahem along Matijoni Pa Inkora Isiarni Arnidili Poraj Team Aporpen. Inkora Police Association Tumpen Perangkia Maki Paman Bonalok John Intika Tharpen Katnya sa Perangki Angno Karingja Lamthi Arjuik Sina. Nilitum pini press meet labangso press meet ki bi lapen memorandum ta pini CM apan pidam lo council lo nilitum la town committee election la autonomous council atum tape dol ji pusi notification ki pi la ke chokche pusi nitum pulo athema town committee a law 1954 aningkan kasilam a act lapen a rules 1958 aningkan kasilam a act halake 6 schedule ateng ben le kasilam kali 6 schedule ateng pen paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen si lapen paragraph 3 sub clause e lapen paragraph 20 ateng pen si kasilam nanji la bangsa law seda la so law la kasilam tang 1954 lapen 58 aningkan kasilam a law ke la ke paragraph Krisi pensi keselam, paragraph 11 pensi keselam, paragraph 11 ke laki Assam Gazette along publish nangji pusi hadari pucot ana, allo keselam nangji puli hadari pukali, lapor la bangso allo ke chokche nil juma batai lo ke top pendaki pi non alang litum la pechok tu tepin pen, aku alang litum election kape 2 year pan kabori, lapen lancot takali lang. High Court ilitum pan order PM no council apan cikluyan trokong bong election kapedu lapen voter list kasilam allo silam bek nang jipu non cikluyan trok bulate Januari arkoi krehiniang bong alang litum petang det nai sitan non anta petang det lang aku petang det unji mene ante alang litum la Januari kri hinia arni an kopia po chonghong udede la alang litum la election ka pedukang tumbere ande lande bongo sena tumphan la pen foreigners tumphan anni ka pedok ya pan alam lok se alang litum claim la nam litum ke matro karbia tumphan de by hill tribe tumphan de litum la so ka oppose kalilo idum kadowi ohomia atu mamasi labangsong la puson yung si claim bong lote ohomia to masi la ke kisum bong lo la pen phobek ilang po to pick ang yangi la sinil tum la Town committee election no mat bond ho serak nangi atema la town committee election notification along ta candidate lapen proposal lapen secondar atum schedule tribe certificate nangji po alam litum top tede alake foreigners lapen bongo sena to pan khubidha ke piji apansi abar sai ke piji apansi la tuliram rong hang ke hai ke claim alang lige kai da puwe kam si claim nangji pusi puwe work culture pusi puwe sedalang litum la non Karbi atom pan hill tribe atom pan ohomia race atom pan kapijok ji pan ke alang likai ta kaselet sai se la pen non anta lo ta selam petang telang la pen lo ka selam ka petang tia ko tribal chiefs atom pan tribal organization dom pan ke hang nang yidu alang litum non anta hang helang ni litum pan nan non nang hang helang pen ni litum pan a member tan nang bache plang long ledet non anta la si drafting committee long ni tom pan member tan nang pon pede alang li la bongo sena la penke la foreigners atau pan awar sai ki pilok isi alang li kapori la sini tum lake ni jung condemn Difu Karbi Club along Matijoni Pai Ingora isi arni ada porpai near Kebraj team aporpen arni tili isi raj team aporan all Karbi along Sarkari Gangbra annual meet kepadupona birta perang kepen katnya sasa hemalong birta nang pali All Karbi Anglong Sarkari Gangbura Association at Tumpenchipa Tirpi Ponsi Surihini Rakrenar Kep Aningkana Baha Karbi Club Difolong Ningkan Isek Karbi Anglong Sarkari Gangbura Amai Kepaman Pon
mai phu sigari ti open ke chep ham phu pan amai long kong chun mang dor sing terang pen si mai ki palam thela pen alu hi ki pachinia por en lo bang so mai long alu sar po aman pen karbiang long autonomous council em amar sing ti so chetong dun laben man pen alu hi aman pen msa tum dor sing rong hang probachandra taro pen cheng long pen an ke thege ding atum chetong dun si mai rdp dun আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছে আমালোকেও কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছোঁ আমি সকলো বক্তব্যবিলাক আমি আহিবলগীয়া দিনত আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰি আমি কাম কাজ কৰি যাম আৰু নিশ্চয় কম দিনৰ ভিতৰতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ গতিকে মোৰ সমূহ বক্তব্য এইখিনি কৈ সামৰিছোঁ এলেকাটোৰ কাৰণে দৰংলা সমষ্টিত আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ 26টা সমষ্টিৰ আৰম্ভণি সমষ্টিটো হৈছে দুৱাৰামলা কনষ্টিটুৱেন্সি দুৱাৰামলা সমষ্টি আপোনালোকে জানে আৰু এই সমষ্টিটো 36 ৰেভিনিউ ভিলেজেছ 36খন ৰাজহ গাঁও আজিলৈকে বিতৰ্কত আছে আৰু এই 36খন ৰাজহ গাঁও ছত্ৰ সিং তেৰণৰ দিনত 1975 3 ছেপ্টেম্বৰত আসাম গেজেট পাছ হোৱা এটা গেজেট আছে আৰু সেই গেজেটটো আজিলৈকে অসম চৰকাৰে আমাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিয়া নাই যিটোৰ কাৰণত কি হৈছে আমি বৰ্ডাৰ সদায় সীমা বিবাদত চলি আছোঁ বৰ্ডাৰত কেতিয়াবা পঞ্চায়তৰ পৰা ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বৰ্ডাৰ এলেকাত পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হৈছে বৰ্ডাৰ এলেকাত তিৱা পৰিষদৰ ইলেকশ্যন হৈছে কিন্তু তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী কামবুঢ়াসকলেও এইখিনি যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি তাৰ কাৰণে কোনো ডকুমেণ্টছ নাই সরকারি গাঁওবুড়া এনুৱেল মিট আলং সরকারি গাঁওবুড়া তুম নিতুম ফান নাংকে হাংদুন ya onarium 700 pet kelong lese nang pabat nang ko lasi nili revenue em hisap Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN pen jingwaisi labang so ke papat pon dia phan labang so kam claim pon back po busi kado ka we angno sogari gangbura tumangno sitame cecakan lapen ke sogari gangbura district council lapen mojodar kado ka we sitame nitum ciklo joni pen poi meeting do werji puta nitum lata lamchang pikang anglo tadi tum Karbi Anglong kado ka we sitame ajak ahomoy sa ledu sitame akisung ledu seme itum cingki cingwai werlo tulade akisung bang hello konwing ko tel along le kain kruchan bang ke nilitum kado we konana si kain kruch ma lahaya bang ke nitum lang bom lo la si prabjin pen lahayan se me eviction claim kon ko taben ke chengsi eviction ke claim ye bang ke buffalo farm along le ola dak rom kimi ke sendo labang si ke chengsi bang mane step dan konpo labang la pen hola dak veterinary college hola dak selam pondia pan asam sarkar pente nilitum cingki kana se kame pi padunang ko bangkelalo je nilitum 1903 ri sarthe rongpi nilitum kene british house sarkari gamra appointment kelong cheng halaso pining anke ningkan pharoi sira ningkan kripo arta ke pleng lo chuki dam tang tarik kre troksi ani nilitum talon ji pulo kaddo kabe chithik chit thai ersi tame Karbi bhaiko kalang no jok Karbi Anglong nangkang kirna ga dudun ko pena jok nilitum kem de delo la sipini la so posipini kaddo kabe Karbi Anglong ato no gamra tom phaning kana se nilitum ke claim ke dam ke boy kisung alama putak chi than chi mum je pupan chi nilitum pini ka chi hang lo la chi che tong long lo penang alam chi kilong lo la pen revenue ye ma tum anta na che tong dun lo nilitum kisung ke boy alam an sitame chi than chi mum dun long lo pen alang le tum sitame nilitum phanan ke langgi nami pi thegi puason an sitame alang le tum ta chi chak kon lo la si nilitum ta ningkan sampen sila puan si nilitum meeting pajudi lo Baithalang so police station ki parluang kang long elubui men sing teron arong along mati joni phai krisir kep ani thekar ani wanglong ki klang inut kplt claim arjan rong piapan police lapen army atum chelang sikinep kang nang pathak difu 5th miles kplt abohalong a pro singhason hanse pen mati joni phai inkore isi ani lam clark ki pipona biota katni so sa hemalong biota nang pali dilitum kepelti asong hin pen lam klar ka chipi jigang tungila hello kedam tang long 19 December long longbong mensing teronarong along rajen rong pi kepelti
amen pen kachine puke lage ahok kali la alangli nilitum long pen thang akachirap la pen thang nilitum long pen involve ave la si kiwangji nilitum east west punon karbiang long konani jongsi komane karbi ba son ke pasik sakdo beresim kang tang pen te la son ke ther ke hap do nilitum ke pel temen pen jongsi do pulote prabjin pen nilitum difu headquarter ke pel ti kem long ke pachini da prang jia phansi nilitum ke pel ti asong hin pen matini li piar uk singhason hansi pen rat karbi solang do phan tuning riklo la pen ke nilitum lahin stame east west stame litum lason ako ke wangji da ke ther thu resim kang tang pen do thu puten litum ke peltia song hin penta maduak phan stame litum soda paning sai ponji la pen litum alang litum lason ke klempon ke chok pon pe pusi litum ke peltia hin pen puthot litum chuning ri thulo rada phan sitami nomalom so por phan bir ta mo intermanik sina Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbianglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo people that beer talong wangthalo. Difu Karbi Club along Matijoni Pai Inquiry, Arnikang Sampor Pai Trog of Porpen, Suri Hinirak Hiner Kev Anikana Parman, Ketomang Deng, Kajurong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Pen, Miss Karbi along Kachipatia Sai Kideng. Kajurong Hangpi Amhora Thengno along Milur Ki Kai Pensi Jamek Pang Cheng Ponlo, Ketom Angdeng Kajurong Hangpi Memorial Talent Hunt Pen, Miss Karbi along Kachipati Ajay Megalong, Bang Inquiry Kev Abang Pietum, Ingkung Hinian Kachipati Pon Padolo. Kewangji Matijoni Pai Ingora Ketom Arni Tili Ketom Apor Pen Tifu Joysing Doloi Auditorium Hall alongsi Ang Dungkiti Kachipati Pado Ponji Pusi Bangso Sai Kachipati Rupi Ponatum Pen Pachini Bangso Jai Megalong Alhuya Man Pen Miss Inter Glamour International Marcy Sangma Chitong Dun Laben Bangso Kachipati along Kang Sai Donatum Mate Josh Tumke Chun Monica Ingtika Tharpi Priti Rong Pipi Laben Sanju Ingtia Tumpensi Ing Sai Dun Lo
সেই প্ৰগ্ৰামখন আজি 20 ডিচেম্বৰ অডিশ্যন লোৱা হৈছে। কণ্টেষ্টেণ্ট হৈছে 28 কণ্টেষ্টেণ্ট। এই 28 কণ্টেষ্টেণ্ট পৰা আমাৰ জাজ আছে, তেখেতে টপ 21লৈকে চিলেক্ট কৰা হ'ব বুলি জাজ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। চ' 23 ডিচেম্বৰত আমাৰ বাহিৰৰ পৰা মাতা হৈছে জাজ মিছ ইণ্ডিয়া গ্লেমৰ এণ্ড মিছ ৰেইনব' নেশ্যন চাউথ আফ্ৰিকা আৰু মিছ চেলছৰ পৰা মতা হৈছে। চ' তেখেতে 23rd গ্ৰেণ্ড ফিনালে সময়ত ডিচিশ্যন ল'ব। চ' আমাৰ কাজিৰঙা ৰুৰেল টেলেণ্ট ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মাতা হৈছে মিছ ইণ্ডিয়া গ্লেমৰ। চ' সিহঁতে বহুত আমাক ভাল পাইছে আৰু সিহঁতে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে অহাৰ। আৰু 23rd ডিচেম্বৰত যে অল আৱাৰ কাৰ্বি আংলং আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম বিউটি কণ্টেষ্ট হোৱা এটা প্ৰাউড থাকিব লাগে চবেও, আৰু সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে বুলি মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আশা মনৰ পৰা ৰাখিছোঁ। ফালৰ পৰা বৰ্তমান আমাক ইমান যে ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে বা সহায় সহযোগিতা কৰা নাই। ময়ো ভাবোঁ যে কাউন্সিলৰ পৰা আমাক এই প্ৰগ্ৰামত এনেকুৱা প্লেটফৰ্মত এনেকুৱা কি কয় ফেশ্বন বিউটি কণ্টেষ্টত কাৰ্বি আংলং মিছ কাৰ্বি আংলং যেনেকুৱা মিছ আছাম মিছ ইণ্ডিয়া, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো মিছ কাৰ্বি আংলং বুলি ইণ্ডিয়াত বা মিছ আছামত গৈ পাব লাগে বুলি আমাৰ কাজিৰঙা মেমৰিয়েল টেলেণ্ট ছ'চাইটিৰ পৰা এটা প্লেটফৰ্ম কৰা হৈছে। সেইকাৰণে এই প্লেটফৰ্মত আমাক KACC পৰা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি সদায় আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ। চ' ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা। আজিও অহা নাই, আমাক ৰতন তেৰণ ছাৰক মাতিছিলোঁ, য়েছ। চ' এতিয়াও অহা নাই, আমাৰ দুখ লাগে আৰু দুখো লাগিছে আমাৰ ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰাও। চ' একো নহয়। চ' সেইটো মই গেছ অহাটো মিছ ইণ্ডিয়া গ্লেমৰ পৰা অহা হৈছে। ইমান দূৰৰ পৰা আহি পেলাই আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে। প্ৰাউড কৰিব লাগে যে সিহঁতক বহুত ধন্যবাদ দিব লাগে, কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰাও ধন্যবাদ দিব লাগে। চ' সিহঁতে অহা নাই, আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অহা নাই, লেটাৰো দিছোঁ। আৰু কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিব লাগে বুলি আমিও বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আমাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাই। চ' দিয়া নাপাওঁ। চ' এবাৰ অহা 4th মিছ কাৰ্বি আংলঙত সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যে কাজিৰঙা মেমৰিয়েল টেলেণ্ট ছ'চাইটিৰ এই কাজিৰঙা নামতে আমি ছ'চাইটিটো নামাকৰণ কৰা হৈছে। চ' এই কাজিৰঙা আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত থাকিব বুলি আমি কাউন্সিলৰ ফালত সদায় মেম'ৰাণ্ডাম দিছোঁ। চ' আমাক হেডকোৱাৰ্টাৰত থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। West Bengal along Ri Coach Bihar along Coach Bihar District Sports Association at Tumpen Patirpi Ponsi Suri Hinira Trainer Cap Aninkana Parman Maharaja Jagat Vipendra Narayan Bob Bahadur Chikima Men Pen Night Football Tournament along Matijoni Pai Inkoyani Semi-Final along Difu Pilgrim Clubatum West Bengal Jalpaiguri Rajganj Academy at Tumapan Paremsi Ang Dungkiti Kipatu along Varsai Kilong Duna Birta Pilgrim Club Achunbang Sarkiri Langni Pen Birta Nangpale Kedamtang Matijoni Pai Crescer Cap Ani Difu Pilgrim Club atum Bhutan Fuent Sholing United FC atum Apan Goal ke Thompen Paremsi Semi-Final along Kipatu Dunlong Japan Barsai Chipalong Dunlo Puthot Matijoni Pai Inkoi Arni Semi-Final Kipatu Ponalong West Bengal Jalpaiguri Rajganj Academy Pen Difu Pilgrim Club atum Angbongsi Patu Ponlo Tiran Hinira Kipatu ke Tek Serlapen Kipatu Kacheting Krup Ajok Kipatu ke Chengpen Apor ke Chok Hud Anta Bol Ipomnap Takachipi Tek Bang Vedet Ajok Tiebreaker Patu Pensi Pilgrim Club atum Semi-Final Chipahay Ponlo Lapen ang dunggiti Kipatu Ponjialo Dim Chapalong Dunlo Labangso Kipatu Asayalong Difu Pilgrim Club Pen Maipu Hukeshwar Bay Coach Khonsim Rong Pilapen Captain Rustom Inghia Tumpensi Kipatu Abitunga Tumapan Jalin Ponlo Ada babirta bangila panskang ton paniglo domi thakmi korang thu